geçsin. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Gördün mü eldin oğulğun ne? El ilboy nersege makul bolat da geçsin deseng de makul bolat. Gelsin deseng de Rahman gelsin. Rahman gelsin. Mala makul bolat. Biz askadan ölemiz. Biz askadan ölemiz deseng de makul bolup kolsa verişet. Gördün mü el qanday ikemdi bizden kırgız elimiz ay. Köp söylüyor atayın akçalı otmanın içine iştep koyuluyor. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Rahman geçsin. Geçsin. Hey gitmek değil gelet at. Kat. Geliniz. Assalamu alaikum. Ha qanday roh? Yaxshi mı? Yaxshi mı? Vay to'tuğustay bo'lib qayerdan turasın sen öyle? Murdunga qarash to'tuğustay bo'lib o'ydim öyle. Ne oldu? Yaxshi mı? Biz gelsek Rahman ike oğulların bari geçsin de ottur sizde. Neydi bari seni geçsin degende ben gitmesin dedim. Neye gitmek öyle dedim. Niye geçsin? Rahman geçsin getiririm ne kadar. Rahman geçsin ben koşa gitim dedim ben. Gitkende Rahman'ımla ayal bile gitip kalkında gittesine getivergende dedim ben. Ne oldu? Ne oldu? Bilmem. Bilmem o şartı atsak gelse öyle. Biz kocuyorsun da aylan ne başa. Hem kumandarımdayla. Oşanda 200 adamlar var. Vay aytmasınlar be. Hemen öyle geçsin de otmadılar bunu. Uçuk var alışkan. Ulan ya. Şundan sonra ara. Karısan uçuk albay kalışkanların. Ömdü görse cüste aytmayın. Hem kumaşımday. Janağı bültenlerde tuğanlar taza saktağızlar. Bir yakaydık mı? Bir yakaydık. Aytıp koyun deysin be. Ova. Azır aytad. Mağa salgıla dep aytad. Жақсылап uğup tursunlar. Oşol bültenleri taza saktağızlar. Hazır mınavı... Oturçu mu kumunlar? Buzub koymakla, Suranıç. Anan bugün buna televizyonda tart otat. Jana aytып эле дагы айтып койгон концерт biraz uzunroq болуп калышы мүмкүн. Академический концерт деген бар экен, жанагы 2 саатта бүтөт деген. Ал кыргыздарга тиешеси жок нерсе. Биз кыргыздар манасты таң аткыча укканбыз, туурабы? Ошон үчүн күлкүнү дагы узагыраак көрүшүбүз мүмкүн. Келиңиздер, силер тандаган ушу баягы жупту бүгүн так таап алайлык дагы. Силер таразда сен эмес, кой турчу. Таап алгыла да. Туура айтасыз. Силер тараза болуп бериңиздер, макулбу? Рахмат, чоң рахмат. Рахмат. Ey, sen Yaxşı görünüp turasın. Doğulan götürületti lan. Tünde tuş gördüm hey. Akboz at benim al. Öydü gözleri göster çapkıla parat. Kala gelsin çapkıla parat kalsın. Anan cerden alısı uçmadın mı? Getse geteversin Rahman ha. Getse geteversin getmese koysun ben. Akçan alsak boldu da. Tora bizim ne? Özkala olsundan getirip attık bana. Hani milyon getirsen de la gayra gelip öyle kal. Getse getmese koysun deyince. Biroq uşu bizde açka, uşu jerge koyup, kişine tıyın için koyup koyup, özleri jırgap үйünde jatat koya kursaktары toğ. Badan ayıttı, boşu keste kursaktı sılap, kart kekirip tars koyuverip koyup jatat da. Hem akça da, bu var, aylalıp bir akçaga gelip takalım. Ayla yok. Başka jaktan akça tavalmasa, kayaktan tavalmasa. Akça debekçi bayke. Rahman ike getse getmese koysun. Ушинтип экөөбүз ачка кезерип акчанын айынан турганда могу жерде жанагы Американын $100 бир пачка таап алсак кандай болот эле? Кана? Могу жерден эле бир пачка $100 мисалы. Иманың жакшы ой, бирок шунчалык эмне сараңсың, Салима я. Неме? Шунчалык эмне жумутсуң, Bir peylingdi genen salsang bolбойбу. Ошону бир пачкиде эле, 2 пачкиде койсоң өлөсүң бе? Yo. Эми 2 пачки деп эле кой. 3 пачки десең эмне болосуң сен? Кудай алып курчап кетеби? Ушунчалык жана калса жок нерсеге да шымоттолосуң да. Кантип оңолобуз кыргыз алан, кантип оңолобуз, ушунтип отурсак. Ой, айтыш колдон келет мына эми экөөбүзгө жайнап. Ой, миллион деп койсоң эмне болосуң? Миллион, 100 миллион, 200 миллион деп койсоң. Айтчы, жакшы. Макул эми андан ашыкча эсептеш колман келбейт. 100 миллиондон экөөбүзгө 2 жолу. Доллар менен. Доллар менен албетте. Евро болсо деле болот. Ошону мен дагы азыр элдин баары евро койтуп калышпадыбы? Экөөбүзгө 200 евро. Топук кылалы, доллар эле болот бизге. Мейли. 100 миллиондон 200 миллион доллар. Анча акчаны ким таштайт бияка?
Эми бир мүмкүн. Teröristler balkim bankты жардырып ийип алып кетип баратып, милициялардан коркуп качып кетип аны таштап ийген. Ана ошондо биз келип калып, туш келип калабыз. Ошондо келип калып атпайбызбы экөөбүз? Так, 100дөн бөлүп алдык. Мен 100 миллион акчам болсо, момунтип эле басып калмакмын. Анда элдин баары байылы деп Салима басыш менен басып калмак элдин баары алдыга. Албетте, чөнтөктө миллион болсо албетте. Басканды Кудай алсын. Эмне кылат элең? Эмне кылат элең? Эгерде мен ошо Каякка акчам сарптайт? болсо, эң алгач эле азыр эмне кымбат? Шаардын четинен жер участогун алып үй салмакмын. Акча жарашпагыр эй. Белиңди кенен салчай. Ушу миллионер болуп туруп шаардын чекесинде баткак кетип жүрөсүңбү? Шаардын так ортосунан центрден бир жакшы особнякты 500 миңге бергиниң дагы чыгып кет десең, илбой чыгып кетпейби? Алчы, өзүңөн аябач, алып алчы, акча барда. Мейли, алдым дейин 500 миңге. 500 миңге. Особняк канча этаж? 3 этаж, подвалы да бар. 4 этаж особнякты алып койдум дейин. Алып кой, өзүңөн эмнеге аябап атасың? Алдым, акчам эсептеп коебуз, канча калат ошондо? Ошондо 99.500. 99.500 миңиң бар, билем акчаң канчага бар экен. Алдап кетпеңиз. 99.500. Үй болду. Анан машина алмакмын. Албетте, эмне машина? Элде жок эле. Мен өзү жакшы көргөн Американын Хаммер деген машинасы бар. Молодец. Ошону 500 миңди бергениң дагы спецзаказ менен эч кимде жок кылып туруп, Хаммер Салима дедирген жастырып туруп алып койгонуң. Так, 99 миллионуң калды. 99 миллион. Дагы эмне алсам? Дагы бир 2 Мерседес алып кой. 600-дан бирөөнүн астына, бирөөнүн аркасына 4төн Хаммерим турбайбы? Автомат менен охрананы коюп туруп я. Хаммерим турбайбы? Хаммериң турганда Хаммериң менен атып кетсе эмне кыласың сен? Мейли. Охрана болуш керек. Мейли, охрана болсо алдыга мейли, аркага зачем? Аркага эмне атса өлбөйсүңбү? Койча, ушунуңду койча. Көзүң көрбөсө жей берсин деп атасыңбы? Мейли. 2 Мерседес, 2ден шопур алып кой. 2ден шопур ар бирине. Эмнеге? Смиңдешип айдагандай болсун. Уйкусу калып турсун да, амай. Болбосо анан алайга баратканда жолдон чыгып кетсем эмне болосуң? 99 миллионуң бир жакта бекер өлбөйбү? Өзүңүздүн акчаңызды коюп коюлу, мен ким жок 98 миллион 500 миңге калды. Так. Акча болду, машина болду, охрана болду. Эми бир ошо акча болгондон кийин ошону айлантып туруш үчүн бирдеме керек да. Молодец. Бул жерде мен иштедим. Жанагы Маевкадагы Баят базары бар эмеспи? Ошону алып койсом эмне болот? Акча айланып турганга. Колкоз, колкоз. Эмне? Базар